Friends song angni oni bagai kaisa tobai phaila ha TTID siwo taboni rok data entry job ni LDC ni bagai apply khaijak hingke nirokni interview romanai hingke boro jaga maronai hingke tei serial number bo hai oro jaga ni serial mote teike nirokni date afroknai bo hai ke rojak serial ke tabo 100 jona hingke boro date alada bo hai ta hingke tabo interview bor jaga go maronai bo hai nailai hingke all candidates who have submitted their personal biodata document in respect of advertisement number tudabo jat tabuk ni rok ni biodata rok pura sen khai paijak 17 February 2022 o tabuk ni rok apply khaimani eboni bagi ta contractual data entry kam LDC eboni 11 month ni bagi apply khaijak hingke ni tuku number oro jaga tola gorojak tongo hingke document tabuk toma mati langnai ni rok oro jaga interview rogani thangpro khe nini age proof qualification ni tabo je nini qualification tongmani ni rok o jaga document submit khaimani bo haita bo hai rok original or jaga go maranai bukhuk ni interview najanai tak test bo hai oral hingke academic original matlang thana academic qualification ni hingke age proof certificate hingke tabo nini admit card phang mau maidhamik ni bono phano tlang thangmanai bo hai ta o jaga ni age proof hingke valid employment card bo hai matlang thanai nirok ni employment card khaimani bono matlang thangnai hingke medical fitness certificate bo kaisa nangnai hingke o jaga group A B C D haike oro rojak tongo hingke tabuk bono nainai sinai first o hingke serial number 1 ni siming token number token number 1 ni siming 100 jora hingke nini date wngnai 1st June 2022 hingke time hingke 11 ni siming 11:30 jora interview cholenai ta hingke tewaisa wngphinai 2ta ni siming 4ta jora hingke or jaga thai hingke narwai tongthai guest house khumulung TTIDC or jaga go maroi gini oroni room o thangui hingke serial number tangnoni token number 501 ni siming 600 jora hingke 2 tarik o exam interview thangai marnai bo time asuk ni hingke bo o jaga ni thangai interview maronai hingke 1001 ni siming 11 jora hingke 03/06/2022 hingke time bo same hingke je oro jaga ni group A kaisa oro jaga ni thungbo hingke oro jaga kaisa go maroi ni bo hai ta hingke oro jaga ni narwai tongthaio marinai hingke 1501 ni siming 1600 jora hingke 04/06/2022 hingke ang time no salia time to oro jaga thungbo hai mangnai haini bage hingke 201 ni siming 2001 ni siming 2099 jora hingke 06/06/2022 hingke 3401 ni siming 3500 jora hingke 07/06/2022 hingke nirokni serial number token number 3901 ni siming 4000 jora hingke 08/06/2022 haike maranai asuk thangai marai ta hingke haike ni rok naigi nailai di ang mono ni description o link rojak tongo hingke ni rok bo check khaigi ni je interview after date thangui interview thangui roi manai ta hingke tabuk ni rok
Noni dol friends ong nobo share khai borok nobo share lai di ke borok bo interview rok thangai roi manai jar hingke te ni rok ani channel o katal ko subscribe kaise kotong hingke subscribe khaigoi tongroi tongdi haike ang haike nangkukmani rok form fill up khaijaknai rok hingke SSC ni abo katal mani bahai rok bo joto no no je interview exam bahai rok ni bagui sirogoi ni rok jeboro siwi tongmani ani channel bai kwrwngoi tong hingke ni rok ani channel o katal ko hingke subscribe khaigoi tongdi joto no hambai.